ngo tugende shasi incego n'umunsi wa nyuma wo kwandikisha abanyeshuri umuhungu wanje yonyica ntaco noronka ndamusigurira sawa tureba harimo ugiye ku magaraje ngo dusimbukane ndiyo karibu ngiye nani ndakubwira uvyibuka nani ndakwereka umvije naciye posta direct navertisa abanyabugo n'abanyarusange birinda umunyamuhumura hari hose n'ibintu vyanje ariko ndakiyegereza kabisa unakamana mimi niliwaisikia nasema balikuya biko banapanga kutubeba vitu yetu watufukuze oya shofe ntumbwire ko yanze kwaka ungeliwana kingine kama sina tafanga kuitisha mikanisa ivyo urabwira jewe nkubirandaba je ngenda ngenda namuka nawishe fungura mbere murebe bino moteri nayizi nzamura kapu murebe ongera watse turebe aha Monsieur, unaweka kama unatengeneza unafanya vitu ya mekaniki mnafika mnakumbuka kwa fasi kwani nilikonaka. Sio nyuma unafundisha watoto ya bugo pale mbele kule masoma. Ya shuri naringiye kwandikisha ko umuhungu wanjye. Ndio. Ngo tugene muri stage ninge mwarimu rero uhari wa mekaniko automobile baba barimo kuvuga. Nene twarako turakuvuga ntuze tukakuvuga nabi ukatwumva twihorera. Ndabyumva nanjye ibyo byambaho. Muri iki gihe cy'imidugararo no mu gihe cy'intambara ibihuha birihuta cyane bikaba byanatera n'ibibazo bibi cyane. Abari kwitonda rero muri bibi. Nakwebea bure babo sinilipe hata merci.